Yetas caltallispanil, mas etas el masanil anima. Desde Génesis capítulo 3, mas etas el masanil anima. Génesis capítulo 6, y el kulal mas ahkaneb anima in yoptahil, santol mas lahwe el, hun sich anima yet un tiempo al du, yu hun owal yasnap. Mohwa wom sias kati kai sun kan yul kuk ahbal. Masahkan anima in yoptahil santol maslah bel Sodoma y Gomorra. Abay 1 Timoteo 1, 9 y 10 hay un lista de yoptahil baitu. Entonces masan el anima condenado. Yuheb yoptahom santol mas kan ley. Yuheb yoptahom. Palta yachihilon chan Biblia am pashunos maxel watch. Yopta monkalel comasanil. Ascaduyalon Romanos capítulo 3 versículo 23 si ascadi yuhtolmas oko yopta el comasanil paicham. Shan am halon het yin is watch ilal. Nitam ay hunok. Am hunok watch hermano. Yuhtusin santol Lounak sahin komasanil. Kamyanil. Kaskal watch hut ko ako nao ni. Nitam chongkol chayo ko watch el du. Mahon ok watch el sat komam Dios. Yuk ko watch el du ko nao ni. Acham Isaías mas ibe kanchambais libro sias kati. Ako watch el aldu. Lan askats il kape. Como trapo de inmundicia siaskati sandol kamunok maxel watch set pasyanil sin Romanos capítulo 3 versículo 21 atinani mayal cheklo eloh set bilchiyun hok watch il yul sat Dios abi Mayal cheklo pas eloxi chan Pablo. Set chun kokol chasin set pas chun hok watch el yul sat komam Diosin. A mismo komam Dios son alon watch il. Y asa pas hun leitu a yop tahbom ukti bilok yu. Palta asa pas maxel chak ulin Jesucristo wat sayul sak komam Dios. Ojilas kaltinani bay versículo 25 conectos bay tu Kesiani liop tahildi yusan nitam honok sahambal yul Antiguo Testamento mas watsi ok anima yu am asantok almas ok numan yo al kul komam Dios yu asantok almas machchelay ay hun yop tahildu am chiyelo ikis kalek oh yuhtu san acham Juan Bautista yet mas apno Jesucristo ay cham yu his bautismo hay un cane marcial jam, una gran verdad marcial jam. He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. Chalel no, chi eli. Haywan macht el isyop tahilyu. Yet mas kam jamin de cruz yet marcial on jam mayal yip amasanil. Si San Juan Bautista quita el pecado del mundo. Aun un mundo tú, más en el ánima, cajan el mundo. Chitzahay, colcha, yujes, chiquil Jesucristo. Shanshi, versículo 25, a Cristo ognach shahan balil yuj Dios. El najes chiquil. Yuhion el coyoptahil, tisca pastula quita. Yuhion el coyoptahil,
aska yechi achine la ihunok makchel aska yechi achine la ihunok makchel mayal sahbi mayal achimbi mayal elkanats ilaldu a junto masyun Jesucristo yet mas kamchaminte cruz yuhion el koyop tahil siaskati ahun mulna hildu mayal yipa palta ay hun sanap ale man tol mayal yipa am sama kotok pa invierno am sama kotok pa lago de fuego mayal yipa ko kolbanil palta ay hun set sial yo walil chihune palta ahun chihundi man yao sias kadi o kaya punesa a Cristo ok naksha balil yuh Dios el nakhisik il yuh yon el koyop dahil ta chihao kokul yinis kamichal cham apaso ta chihao kokul yinis kamichal cham chalelam no tom chihao kin kokul hundu mak amah ay hun chamet hunel mahyalin kul hundu pian mahyalin kul tol makchel chitohla nenin yop takil mismo ayino kintohla nenin yop takil mahet ohunok sa makchel tohla nenin yop takil ain kawo kintohla nenin yop takil si hun chamdu kocha las que chumpei we jamaleta busta kama pena we kalaindi kama we jamaleta tu kam chin kantohol kama kal we kalin maleta ti kocha kaitu chonyut komam Dios kaitu chonyut Jesucristo we hayop de gildi asep kam chalkul kama atonep chalonik am chincha Cristo in impisan manjelo hun kanestu palta tutun yel hun kane akaw yel sias kadi tis yanil tu hermano santa ay tu aduda yin ay tu akap kulal yin hitzlo ne okapasin wa ne okwishan apayul humpe alcohol panileti yuhion el koyop dahil ta chija kokulyin iskami chalcham abi ahun setchik ancha mayon hermano tol chija kin kokul tol yel huna pistu kocha le chija beni tol ay makchel chi tohlanen kohek asach ilche te yul libro chillai chitok ap chambay ay kohek tu chi che yishimal kap chambay apitu kamsha hek si paso maxel mas tohlaneni acá dice claramente si hay un versículo 25 di tola Jesucristo mas tohlaneni como mayal el multo hiban mayal tohkan koyop tahil hiban Jesucristo entonces shanshi wach on sayul sat sias kadi kaitu chiyun cheklohi tol kawal tohol Dios yin ya on miman kulal yine oknach yop tahil pay yet paisha ayon kane kadi tohol Dios chalera no paikal ihan masyute askato mas elin kulcham cha miman kulal chamyin ko yop tahil askato la pay hun leito ay ko hek chihait ana noch leihin am sen hek ayach ay hun makchel mas tohla neni ila yulch an libro la am sa chicheklo in hek kaidi
San mi mankulal kam sa net win. Más o menos ahun tu chal el abnoch santol ahun leidu. Mas el kan yichbe. Tacheje wach kauchitsalo komam Dios tachihije hun leika bastu. Palta mansa yuh hokwach el yulsat komam Dios. Mansa yuh ya anko kolbanil kamach. Palta tacheje mimman paxe lo hacha kabashet hun kual. Mimman paxe lo hacha. A tu junta marcial San Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Solo me espera corona allá en los cielos. Corona, chespan, el cham manaj escolpan, el cham a corona. Calla un capastúes, hermanos. Yo checul comam Dios tol wat pasihut kunab al. Yuja un salo bocul comam Dios. Entonces hay copaxil y et juncual. Versículo 26. Chichek lo que pasó tol ak ala tohol cham tinani yin yaloni tol watch on yul sat mas makonchi ha kokul yin Jesús. Ay chiquilon kaidi yet paisha tu si asa pas hay versículo 26 tinani si hanta ok na Jesop ta yul Antiguo Testamento mas ok miman kula line hanta ok Jesop ta yul Nuevo Testamento chi ok miman kula line hanta ok Jesop ta yet yul ku tiempo al ti chi ok miman kula al hin yuh tol chiha ko kulin Jesucristo ko kolomaloch Tiston yanil yop tahil tushin kaitu yalon pas versículo 26 ti tolwach on yul sat ma con chiha ko kulin Jesús pero hunch an requisito hunch an yowalil sechihune kach ok miman kulal hin tol chiha ko kulin Jesucristo ko kolomaloch a junto chiale labnoch tol chiha ko kul yin hunk ane tu tol chiha yin ko kul tol yel mas tohlane Jesucristo komul yin te cruz tiston chungu kolcha tu shan ako yop dahil chiok miman kula lip an masanil sankar hanta juna yop dahil palta hay tiempo chok hunk an lebal aspas ko yop dahil chok tinani ako yop dahil chok tinani sias kati pasok tol chok an miman kula al baycham tol chikhala te ko yop dahil baycham junto yani yop dahil yul ko tiempo al ti kachkup ejoni kachkup ejon kanoch y jun sayani yop dahil si amak chel chibiok buni naloch o cuenta o ya cuenta cham. 1 Corintios 11 versículo 30 si askadi yuhtus ay makchel onta gesol ay makchel ya ay sol y ay makchel chikami son útil a tu hermano pero kukol banil kamchi ila yeko tayel masao kinakul hun sahambal maswat ni hinte cruz así que hay okin kukul sin kamohap ko kapkulal yin kukol banil es hermanos. Ahora tachoche akul kamchech chicote. Entonces watskal chota na palshin. Ije setchalis kane komam Dios. Mahsha chala y cuenta yo cham. Kaitu yalo nech kolon ko Santa Cena. Peikul ne jeba. Peikul ne jeba kachelon hon pandi kachiyuk pan hon kopati. Tamano ha peikul ne jeba achamo has peikul ne noxi. Entonces, hermanos, tishpas yan el kuyop tahilchi oktinani. Yop tahomon pascal tatinani. Kamchala la noh mero watch on kama. Paltay mayal ya mi mankulal komam Dios hin.
Gracias. Ako kumam sketo. Ako kuy mas ane kumam de set hune loksa.